International yaleta kayipu kampuni etulimire ngudo yazimba obutale ayambye abantu mukamuli nibusoka okutwala indagalala atola kono alitwala kutaka mulingo waife balakesarungu chitimukuna kala abataka baleyo wakalu apande kada banakengire ngorora ati kitokukomendo libaiteka Abe musaya abe na masagali abasura webakola so bali eno abazungu baita wano waliwo omuzungu ondi gwe bayita buli koona omuzungu waliwo bano batukolera ku research aba cross culture Nava Museum of Uganda Museum bakola some research aye eno site ngawe twali tulikobera abantu nti abantu baife tibaidi abasoga nti twali kuna abasoga envumulo abattracting abazungu okusobola okwida okunona, and this is the definition to indicate that the wise men came from the east. This is an indication to indicate that the Basoga we are so strong and powerful. Nti interest bagironda wano weba wambiranga abaana baife batandika okubatwala emyanza batwala munsedde endawulo mama abantu abakola railway munsedde okuliya abakola enguudo abakola ditano bava wano aye nga babatwala through Myanza, and from here to Myanza if we can get a ferry kumpino wano okuje Tanzania okusinga okwetolere mutukula, so wano mama we basinziranga babatwala
tulinawo okusaba research here ndakusaba kaaliwo so abantu abo wetulidde n'okolayo omukolo tuli baleeta ku maiso ag'abakulembeze resting point bazira we basobola kujjako ewogomaku oba toilet tuzirawo information center era bino ebintu maama wandi berojja mu information center abifunaye byagaine wano awantu wano tubeire tukaali kutongozaawo ng'obwakyabazinga bwa Busoga nga tourism site so n'okusaba maama nti nga bwoidye ekifo kino kyono kite ku tourism sites mu Busoga tutandikiraawo ekifo kya muwende ino nti amaani gaife agaleeta abazungu wano we bagatwaliranga obulamu bw'abantu baife bajja ba black americans betubona eyo mu America line eri wano eva wano mulimu Abasoga. Ndi musanyufu ino nti mu mwaka gwa 2013 watwandikira museum ng'ogisaba okurecognizinga sites dino ediri eno n'okudisurveyinga kyetwakola nga mweno site nga wagiwandiika twaira twabona state monument eno gye yalimu twafuna fund twagireinstatinga then twavaawo twairamu twakola ku research okutegeera details edda wano nga bino kanona akataba kalimu ebintu bye twayaganawo mu archaeological study twayagana nti wano waliwo n'ebintu ebya emyaka 200 ku 500 einuma nga ife tukaali kwida so ekifo kino kifuula ekyamaani ino mu Busoga wano n'okugaita ku history ya slaves history ya badada baife nga ekifo kino wekibanga kidevelopingibwa okusinga wano kiba kirijja kutugasa ino n'okwongera ku research. Ndi musanyufu ino nti with your effort gye wataamu era nigyotairemu okumakinga sure nti ebifo mu Busoga eno biboostingibwa ate n'ebyobulambuzi bidde ku eno okusinga nga we bijjanga ere tufe tulina eno bintu bingi aye abantu babaire tibakidye olw'okubanga wazira publicity emala aye nga we watwigulirawo enjira ne department yona yataamu amaani ne Ministry of Tourism ekintu kiri kujja mu maiso mama. Because of 35 sites. Yes. Mama twasooka ku sites kubanga government nga bwe tesobola kufundinga kifo ekitali kyezira ku buvunaanyizibwa so twasooka twasurveyinga sites dino wano Ekyando twasurveyinga 15 sites so far ediri under list okufuna okuba gazetted under Ministry of Tourism okufuna ebyapa so that the ministry taking on oku development but even before that yatandika ku kino ekifo kubanga kyalina obwetaavu bungi nti ekifo kino kyali entebe ya Busoga esooka nti abazungu baali balowooza okugayita Busoga nga bali creatinga kyebeeta Busoga lukiiko balowooza wa Chief Luba nti naawo bwe tuba tutandikira okugayita Busoga so bwe tusoma mu records ez'abweyafaayo ekitebe ekisooka kyali wano kati mu biseera ebyo era abazungu batukuba nti we bayidde okucolonizing Africa bakubanga nti bayidde ku stopping slave trade aye bwe tusoma ebyafaayo byabwe bitono ino bye bawandiika kubigemagana ku slave trade so omuzungu omu gwe tusomako ow'amaanyi Major Thraston yayida wano so tulowooza nti yali yayidde kuba bakola nti yali yayidde kukola ki stopping slave trade aye in that process waliwo olutalo lw'amaanyi era Abasoga baali balina eno era bwe twogera Abasoga abawo ne batukuba nti actually bo baabona nga ali mu kwencouraginga ki kutwala abantu baabwe era eno evidence we tusoma history ya slavery abantu boogera eno coast West Africa Zanzibar tibatulaga history ya inland East Africa oba inland Africa ate nga abantu baife babatolanga eno so eno no neemu ku site eri now living evidence eraga nti slavery abantu babatola as far as inland East Africa so wano tulina empuku diringirire enana wali
empuku mwe baaterekanga abantu abo tulina 5 wano mpanvu ino mwe babakuumiranga mwe babatwala wali mu mpuku awo mwe babatakuje ku maato so bakuba nti ni kuno kwali kwetala eriragira amaato ago nga gali kwida okutaako abantu baife batwala so nebyo bye twagezaako okuwandiika enendalo 3 Ministry of Tourism, Water and Environment, Ministry of Tourism, Wildlife and Antiquities, abagemagane issues of antiquities. Then kwaba ku Ministry of Water and Environment, nabarani is in the forest reserve. Then kwaba ku NEMA also claiming that is on the what? On the catchment area, nearing the water body. Then with cultural institutions. Prior Ganati chiefdom again at that time also was claiming the chiefdom. Then again there is the central leadership, which is the kingdom. Of course, to have a local government as well. So we need to harmonize. Over time we try now funding. We are so supplementing our community. I funding we have nanti waliwo obutagemagana. Twakoma just ku research. I try to jakutawo information board tutewo ebintu ebisobola okusikiza omulambuzi byotasobola akola ebiseera. Ife abamu aba Uganda Museum bayaganawo ng'ekintu kino tubone nga kigiire nga kigwa kuba kyali mu kibira nga kimunkuike era twatwala obuvunaanyizibwa okusobola okukirongoosa oluvannyuma olw'okufuna ku information okuva ku ba Busoga Forest Company nti government yabakola okureservinga historical sites dona balobe kudigemaku twena twasala twatandika okukirongoosa yano twasala trench mu kusaba tutuuse okusaba kwaife ekifo kino nga kinaakulaakulana era n'okukikulaakulanya gavumenti egiirenge esansaani y'amasannyalaze so ayenga kampuni yakoba buti amasannyalaze gayinza kuyida eno kuba gayida kubita mu miti gyago gagyonoone so tusaba gavumenti nti ng'ekifo kino kinaakulaakulana niife abali eno okukulaakulana etulimira akajiya akayidda eno kabe kalungi kabe kalungi nga kasobozesa abalambuzi okuyida okukyayira ekifo kino n'amasannyalaze gatuukeyo oba oli awo bye tuli kusuubira nebyemusuubiza nti gayinza okuzimbibwa hotel abazungu abava ku luya bayida baawummuliranga eno tibayinza kuwummulirayo nga gazira kantu kaliwo nga bwe mpulire madamu Namutamba ng'akoba nti obwakyabazinga kusuubira okutaawo ka shelter neither by proxy naweereza abakiise n'abaana ebaasi akati mwetoli Busoga yonayona byebwa identifying the sites zisobola kutumbula ku tourist attractions za Busoga bakola ku redali ya 35 pano etuukira tuwezeza 40 kuba tuli kwongerako so nsanga eno kanebaze nabona you said zirakyakula yatuwa fund kafandi kava mu said okay tukwenda kwebaza minisitule mpisa guno okwira mu kulonkinga now family to launch site number 5 Busoga tourism circuit economy ya yekyalo kino ekule nibayuga ekule Sangaire inonzo kubabona abataka amaina tobuuzanza akwandika dabada afunku wese bantu kyabazinga omulala buli bafosi nabyope kabulawo okunandayira basaba mutyame etende nanduluza ensonga
ale kona kundumi abasoga nkoba basoga banange nsaba tweyendeze twasaba kibumba yatuwa omuntu anasobola okutukiikirira Mama Kadaga mu bantu abayirewo okututembeeta akoze bulungi atulaza asobola wendogerera busoga eri wala Mama Kadaga webala osobola mu palamenti omusoga ali wala buli anayogera olukusana lugaba bugabula abe busaya abe na masagali abe na mwendwa abe kisozi abataka abe balawuli abe wankole imwe abe bulopa abe kitali ebyafaayo ebyolusozi luno lwetuyidyemu Mawuta aidaacho okufuuka Mawuta nze ganaali kwogera ndetebwa amayina gange Kituuma Samwiri ndi mutabane Wanguli Mukadanga Yokana agalamire muni muyambibwe oyo yali Lugonda oyo tweta mwise Lugonda mpegano baida basaabala bafuluma ebukonge ewaigala abo bava mu mazo okulandinga batuuka ebukaleeba mpegano ebukaleeba abo nga bali kuva bulimo Kyagwe bafuluma bulimo Kyagwe nga baida nga basaabala batyo okuyida eno ebusoga mpegano batuuka abo ebukaleeba omusajja mukulu oyo dada waife Kituuma tiyayendanga kulira makaya yali musaada era yetuika ebintu bye ng'ebyobuwangwa yali neifumo yaba n'obusaale yaba n'embwa bukyawe yasinziiranga yaida okuyiiga mpegano bwaida we yali ng'ali kuyiiga yatuuka mu kitundu kino lwetwemerere Mawuta ndi kujja kuba lwaki gano beeta mu Mawuta mpegano bwe yali neifumo yabona ensolo etaategeerekeka mpegano bw'asuula eifumo ati bano yaba n'abamboga baali bamuliku batandika okulumuka mpaka lwalumuka mu kitundu yafumita bajja okubona tibaira okubona nsolo eyo era neifumo bwe yagisuula eifumo eryo lyabanga libuze mpegano bano baali bali kwida abamboga baka eifumo libuliirega mpegano olusogo olwali bwobeera baka bati banaye ekibuusa eifumo lyaife kiki banaye eifumo lyaife kiki ekibuusa eifumo gano lizirago tiriri kuboneka eyo neeriina Mawuta eifumo eryadada waife Kituuma we lyafumita ensolo eifumo eryo lyabula n'ensolo tebaira kugibona awo bagafu eriina Mawuta kuba eifumo lyawuutibwa bubuutibwa lyabanga libula lityo mpegano era n'ekiseera ekirala ekyo bano abambowa tebaali nga bali kutambula batya bajja okubona eifumo eryo ge baali bafumite bati baabona maama nga liga ekintu ekyali nga kirambaire ku lubaalebaale kiri aye nga kiboneka bulungi nga kinirira bakuba kiki kino ati gulinga munya bali kyoba bakuba abambowa bandi ati mukama waffe asse munya basse munya ndaba munya ensonga lwaki bananga abambega n'abalangira ababuna owaluba abayisemuna eriina kyebakuba ati abo bayisemuna bava ku kirabale kyebeeka nga bakati basse munya guno munya nga babona ekintu ekinirira kiri kyali kiboneka bulungi eno eyo n'ensonga lwaki eriina abayisemuna okukweriva abalangira n'abambedda butisaadi oyosigala nga tuli kutambuliramu era maama olusozi longa bwenambulwire nti ensonga lwaki eifumo lyali libulire gano lyawuuta era lyaba bakati liwuutibwa ngano gamera okwegamba ekintu bano bobona dada waife kyeyakola yasemuka n'eryato lewali kiriiri na buli kintu mpegano olusozi luno maama lulimu ebintu ebyobulambuzi bitali bya nsambu ndala ono Mawuta nayitibwa ng'omusaada wabula Mawuta ali ni mukazi we gwe beeta Kyando era ekyanda awo ni wa Bishop Annington era maama galiwo n'ebyobulambuzi ebindi nga hoteri ey'amaanyi gye watuteerabo kubimu ebyobulambuzi ebigayitaganya n'ebusoga era ekyando ife gana abayisemuna tulina engombo ekuba nti olwembalo tuti omubala Mawuta ekyando
kyenda mukazi kunooma bw'onooma nkusamba male waira wetonda aze maani nga Maguuta nga bwakoba ng'omusaada yasigala nga muvumu yakuba ati nze tiringibwamu n'ensonga lwaki mukazi ge aligala ekyando maama oyo ne muka Maguuta mpegano Maguuta mwene luno ng'olusozi alina akagaali katambulira era abaidukulu bobole bebanga bakungaine nga balina endwaire gye baluma n'ebintu ebitali byasambu ndala kiriri eryato eryo maama bwobanga olinnya olusozi luno noje eryato liriwo era n'enkasi eno ye baakubanga yoona eriwo eryato lyene walukirire lwoliwo nange welifaananga weliri ekirala olusozi lwaife luno maama luliku abakuumi bwebanga etuusa essaawa endala n'ekitundu kuno tuli ku n'engo era abataka abase abaitololewona ekyo bakiweeru kase tukasaaga ndala kitundu ey'obwire takola bulumbagani bwona ku muntu wabula singa omuntu avwere n'aleeta ebintu byebyo nebitatuukirire oba ebyowongo ebitategerekeka okubikolera muno engo eyo etaawo security era yamutaako obulumbagani wabonakasira olusozi luno kulokodaliramu nga kugamba tafunye lukusa kuba yabalutwala ekintu ekirala maama omugeni waife omukulu n'abagenyi bonabona olusozi luno lulimu emiti egikola nga eidagala era mu miti gyenenuminkirizaamu muno mulimu omuti wabula olw'ebyokwenda for security purpose tisobola kulaga gano bantu sanga dino aye era wemba nga tirimbi gyokubya omugongo omuti ogwo guliwo ng'omuti ogwo singa omuntu guliko obulezi obwenda bulo aye oli wabanga alina obusungu bw'ekibuubuufu n'agukolesa mu bukyamu gusobola okutta omuntu kwegamba n'okutombola mu bwezi singa otema omuti ogwo oti n'ogutolako olusaga lwako n'ogukuba olwo oti omulundi mulala nga tomwizizaako olutazunza ndoki endiba tosobola kugwa nga tavuire mu bulamu bwansi era omuti n'omulala ogwo bw'ogutoola tosobola kugusonka mu muntu lugambo n'okumusonka muti awoba oluleese era nga bwe ndi kwogera tosobola kuzunza ndoki nga tavuire mu bulamu bwensi so olw'ebyokwerinda maama ogwo omuti gusigala nga gwakyama era gulagiro bantu bene ab'obuvunaanyizibwa abategeera tukwegamba ono tasobola kukolesa kintu kino mu bukyamu era olusozi lwaife luno maama luliku ebyafaayo badada baife abo balinga nga balininga batuukira babanga babeesa bw'ojja ku mutwe okwo kuliku ekyeso kiri kwibaale ekyeso kyere kiri okwo kwibaale kuliku ekyeso ekyo ge balinga nga beesa era ku lusozi kweno okwo kwabaako ensulo eyo maama bw'obanga weetoolera olusozi n'okwira sayidi eri ensulo eyo tekaliira esigala ng'ekulukuta amaadi okuva ku mutwe okwo yakulukuta kwegamba nga gakulukuta gati era tekala ensulo eri kweno okwo badada basenanga amaadi ne bakolesa era ne banwa era n'ekintu ekirala ekyo kuliku ensuwa ey'eminwe ebiri era nga yakolebwa mu ibaale lino era nga nsuwa yeene ya minwe ebiri eri ku lusozi luno Maguuta ekintu ekindi olusozi luno maama luli ku Lifaalo hospital nga tunakubanga gano bwe tukungaine tuti gano ife tubanga twijja okukungana nga ab'ekika oba nga families gano ge tuba twaduga nga we mutusega nonge engoma diri kukuba biki eyo yona idula bantu eyo yona nokwirera idula bantu wabula galigo oba ngo bise side eri ne weyongera noboti onina eibale ne weyongerayo aho galigo yetweta Lifaalo hospital ng'omuntu wovere nti bona ino omugongo kumubisiza bubi obono baliko matibane ekirwaire kino kyamani kimulemeireku noja nolambala bwomu jasi nolambala mukuko kumalenga sawa namba maama obwawo nga kugamba nga ekintu ekyo kikoze eki nga kigwirewo era n'ekintu ekindi nga nobwoli kubona gano galunyiga nigalunyigali mpegano Maguuta akyusa enzaalo bantu bangi gano mubamu bali oli yakwatinze bananeza okutambula nzaala bagala beerere banezeko abalongo n'ebintu ebifaanana ng'ebyo gano aida bwide kyasabye kyabanga kituukira banonenda mirimu banonenda biki ebyo gamba kugamba embeera oti neeyo buli muntu ede yasaba kyasaba yafuna olusozi luno Maguuta maama lwemereire ku bugazi bw'eitaka ekazi 10 na diti wabula ekazi ede 12 maama nga bw'oli kubona lwetaaga okulidevelopinga mu ngeri ng'eno buli ssaawa kino gwakyabazinga buli kutukumakuma nti banange tusimba emiti obutonde abantu babumazeewo mbagana nabanga ndi kusaba okufunibwa ku ngaka litunsingo yo South Africa type tufuneyo payini olusozi luno tusobola okulwetoolooza ekazi edo dona maama ekintu ekindi twaba n'okusaba ono kana kagalinga ak'Amaguuta gano ng'ebyobuwangwa efe okubitumbula gano tigatuyamba gansawo gakeetaaze okuzimba bushirayinizi
edegasa ebyamaanyi nga kugamba nga abantu bavwere kuba neeno yona ekalubiriza ino abantu amaina gomusanza kwandika dabada afuwese bantu abasinga omulala buli bafuusi nabyokekabulawo okunandayira basaba mutyame ekyende nanduluza ensonga ale kona kunduki abasoga oba basoga banange nsaba tuyendese basaba tekumba yatuwa omuntu anasobola okumukinyirira amakadago wamubantu abairewo okutukwekeka akoze bulungi atasobola wendegerera busoka ebiwala amakadaga webala osobola omalametu omusoga aliwala ulyanayokera olumusana lugaba basaba abemukabula abemukaya abenamasagali abenamwendwa ntono ekisooka nti bwe twali tulikula nga twe ku yunivasite nga bwotaba nanemba z'abakongo Mbimbiri Bell, Tabule, Rambo Makiadi, ng'akwata omukolo kigwomye. Sizino eyawaaku. Twayira ku Baganda. Ng'obutanda oluvula Luganda ku mukolo gwo bakatya omukolo gufiire. Twakoba timba abo, omusoka bwayemba tibiwooma. Mboine tibiwooma. N'olwekyo twasalawo tujje tunoonya talanta ziri busoga ez'abaana ab'embi abasaana emisango n'ebintu ebindi era mubaboine tuli nabo titwetaaga kuimpotinga abantu kuveere tirigoba Baganda nabakonga tirikwetaaga kuimpotinga buli kintu kirano busoga era ndikwenda okukasa mubaboine amagye gabaire ano gagamba niino so eyo nekintu ekisooka okuna talanta eziri busoga tuzitumbule tutuke wonawona weetagisa era ndikwenda okubakoberayo abatalanta ezo kikyekyo mu kabineti tujja kuteesa ku iteeka eribaddaza lya copyright okulirongoosamuku era ndikusaba nti munsabire nsobole okuzigiriza abakabineti okukola kyemwetaaga ebyo tujja bikola ntyo era mulikwiza mutukaga ndikusomamu bwenesetinga ebibuuzo benja okubuuza nakyo kyenja okusengeka ekibagye bubagaine bujjana jona eteeka lyaife sekyopulano tujja kutambula ekyokubiri nekyokutumbula ebyobulambuzi bana busoga kanjogera mu Luzungu busoga is beautiful busoga is great busoga is unique tibonanga kintu kibusoga enaku zetumaze muno nga tulitambula buli sasa liri unique sasa zirimu ekintu ekyokwewuunyisa era etwogerera twakanuza site 42 mu busoga ate tukali kuzimalayo twabale busiki bakatya akobone katono ino ebisigaire bungi byokali kubona tuwidye ebuna era kyewatukobye tukali kujya Kigulu tukali kujya Bugweri tukali kujya Bukooli tukali kujya mu bifo ebindi ebigabula tukali kujya so byonna ebyo ekigendererwa tubitumbule babimane tutandika okufuna bizinesi ey'okukyalo ndikwenda okuba example twali ebusiki ekifo kyosooka okujja mu Sunday eweire eriyo engeri ya botanical garden eka 8 edecha ebira ekimasa emyaka 12 nokisingawo omuntu eyasookamu yafaga emyaka 15 yalabira ekiribiro ekyo kirubulwesobolawo namunsi
aye twatukayo twayagananga bazira kyafa obulezi obugabugabe twakobombwameyo nti kale bakulobera okutunda obulezi aye at least tawo gate collection yali ku mulyango mulyanjira omukyajinga omutwalo gwonka otakyajinga kine omutandika yalowooza kyakusanga engeri etwajayo era nafayo nakati bana nga butire gano n'abazungu bajja kumanya ekiri gano mu kyalo kino kisente gyera twagananga mu kyalo nabakoba nti ekisigayireku kutawa abantu ebatyama kutawa abantu ebasula pano nga tugize twagira ere enankani ekikalu okuva mu tawuni enamutumba okutuuka ekikalu wala ezirakusula ezirakutyama nakati ganopera bana tufune title deed aye tewawo okusula tawo okulya omuntu akubeere gaidi nti ajja kusibwa kikalu olwaleero asibaawo aliawo alikuta sente mu kyalo ate bwe mulongosa amayumba gaibwe buliza kw'abantu nti abasungu bano n'abajapani n'abandi abayinza okutukyalira ebino bya hoteri babinali bebambulizo aye n'obanga olongoseza akayumbako bulungi okamayire bulungi kayondo omusirankukuni mulimu ekitanda kyangada omusugada akwati nateeka okutanda kyengada agikuba n'ekifaananyi awoleseyo waibwe nti bana nateduka muno nateduka endolodaida era mwize mukibona galeka abayine okola bulungi ekinabiro kyoinyuma eyo yakati nabira kuli omusana nga guli kundoki eyo nanga kyakwewunisa so ebyo ebintu simple things byetusobola okukola mu kyalo kyaife nibireeta sente kyendikwenda tukole mubusoga muno era nkubya bababa bano bonabona nti tulina okusekera title deed mama mwami owuli nibaine kansirasibwa wakansira mwide ndikwenda okubasaba okuyamba bababa bano site donazaba gavumenti okusupport badakwatira yetu muliko kuda sente ekyapa kiriga gavumenti dona leero mboine ebintu ebyekyewuuno twasoma ku slave trade ng'ogiwulira bagamoyo kodigana natambula kani imagine nabakula najegana okubona bebatwalanga abairu west coast gibeta gold coast natambula okubona najeeyo kati kwenda okubona abairu babatambusanga batya nave naje Zanzibar era kubona kyene ekyo aye nga tulinakyo wano tuwine abantu ge baterekanga abantu mu itaka eyo nga babatereka omwo batwala mu pupu babasobosa amazzi baje Mwanza gyetuva olwaleero kiri hano mu Busoga kiri hano mu Buna lwaki tumaketinga Abamerika batwalanga bayibanga n'Abarabu abatemanga abantu baife baide bonetwalanga abantu baife batasule mu nesente twagane omwami gwe Betambaganda abasaire be n'ababalala batwala kozi relatives be oni Kigobye odwa mwetani Kigobero abaire yenda relatives be bona nabo batwala twavaawo twaja Mawuta leba itolibonangako disira watubonabona kyakwewunisa ebina byona tulina okubimaketinga tubone tusobola soluyalene ekiri tutambuza okubona nti ebintu ebyo tubitumbula twongere okumaketinga Busoga twongere esente mu byalo byaife ne mu South yaife so banayo ne mission yetuliku era ndikwenda okwebaza bababa bako bantu bana butwenda kuza masaza gaimwe bakati amutwe bwa lunaku tuje twide era